Cek cek cek. Halo halo. Halo, selamat sore semuanya. Halo halo. Aman ya suaranya ya? Aduh, ini sorry banget ya, ini jaringan kayaknya nggak tidak bersahabat dah. Harus saya coba lihat di layar sih merah terus ini. Jadi mungkin bakal putus-putus live streamingnya. Jadi kalau misalnya putus ya tinggal di refresh aja ya. Nggak tahu, dari tadi siang agak bermasalah sih. Tadi siang emang sempat hujan, tapi hujannya nggak parah kok. Ya udahlah, kita tetap mulai aja dah. Ntar kalau misalnya beberapa kali putus koneksinya, kita stop aja kalau gitu. 10.000 dari tes. Pesan, ini hanya tes 10.000 notifikasi. dari tes. Pesan, ini hanya tes notifikasi. Oke, notifikasinya di telinga saya jadi kayak double gitu. Gak tahu ini apakah pengaruh koneksi internet atau... Oke lah ya, kita coba tetap live streaming dulu. Kita masuk ke gameplay. Baru aja kemarin mau bilang mudah-mudahan live streamingnya bakal lancar terus, ya ampun, di hari kedua. Ya ini hitungannya hari kedua ya kita udah mulai live streaming. Itu malah gangguan kayak gini. Oke, jadi ini dia untuk PSM Makassar Career Mode yang memasuki episode ke-31. Dan sebelum kita mulai, kita coba lihat absen dulu. Ada Ibnu Kurniawan, ada Satriananda, waalaikumsalam. Waalaikumsalam juga teman-teman yang baru bergabung. Narsih juga, ada Tok Dalang, ada San, ada Zak. Ya, ini dia. Sebelum mulai pertandingan pertama, kita coba lihat-lihat dulu ya untuk kondisi dari career mode yang bisa dibilang udah berdebu cuy. Karena udah lama sekali kita tidak main. Terakhir itu mainnya di tanggal 11 atau 12 Maret 2022. Dan ya itu juga pada saat saya habis sakit juga sih, di bulan Februari. Ya, jadi kita bakal menghadapi Borneo di pertandingan pertama episode kali ini. Yang itu Borneo, di mana dia berada di posisi kedua sekarang ya, 46 poin. Jadi Borneo bisa dibilang lawan yang patut kita waspadai. Walaupun kalau kalian lihat di klasemen sementara BRI Liga 1 ya, kita masih di atas angin cuy. Kita masih punya cukup banyak selisih poin. Karena 63 poin. Sementara Borneo punya 46 poin doang. Ya, dia bahkan lagi dikejar sama Persikabo, PSS Sleman, Bali, dan Persib. Ini 3 tim di bawah Borneo. Mereka punya poin yang sama. Persikabo, PSS, sama Bali. Dan menyusul Persib ada Persebaya, Persija, Arema. Ini malah Persib, Persebaya, Persija, Arema malah di bawah ini. Posisi 9 ya Arema. Dan terbawah ada Dewa United yang di awal musim kemarin memang promosi ke Liga 1. Dan 3 tim yang promosi dari Liga 2 itu Dewa, PSMS Medan, sama Persis Solo. Sekarang di posisi terbawah nih, terancam. Ya ampun, baru saya bilang. Sudah langsung disikat kita. Astaga. Ya kalian tinggal reload aja ya kalau misalnya tersikat.
Ya soalnya di sini saya di live chat pakai HP saya ini udah tersikat. Tersikat sama Indi rumah lagi. Kita coba lihat dulu untuk top scorer. Ada Wander Luiz dari Persib ternyata. 95 juga dari PSM. Kemudian ada Haryudo. Dan assist sih lumayan ya. Kita terbaik assistnya juga. Dan untuk kompetisi lain kayak Piala Indonesia apakah kita masih... Oh, kita masih belum gugur ternyata. Masih di semifinal. Untuk leg pertama kita menang 3-2 atas PSS Sleman. Dan Persebaya menang 2-0 atas PSIS Semarang. Kita lihat di ACL. Kita juga masih belum gugur masuk semifinal ya. PSM versus Al Ittihad nih. Wow. Menarik musim terakhir PSM. Menarik. Halo A. Ini yang namanya A. Oke, kita terus saja next dan mulai dulu. Kemudian kita cek kalender juga. Pertandingan kedua kita lawan Persipura nih. Pertandingan ketiga lawan Ittihad. Kita udah masuk di ACL nih pertandingan ketiga. Oh, ada pertandingan internasional lagi ya. Berarti sebentar lagi timnas Indonesia juga bakal naik episodenya ya. Oke. Ya tentu saja Indonesia gitu kita bakal record. Lawan Vietnam nih ya, wah seru sih. SMS dulu habis itu lawan PSS. Ayo kita hadiri untuk press conference-nya. Thank you everyone for your patience and we'll start taking some questions now. Nah siap-siap aja bentar lagi tuh. Saya curiga ntar lagi bakal putus lagi nih live streaming. Subscribers baru bang, siap. Terima kasih udah subscribe. Thank you very much for attending and we apologize if you were unable to get your question in. Oke, thank you. Yoks, kita atur formasi dulu. Rashid Bakri out dulu. Taisei Morikawa mungkin kita coba di ini. Nggak bisa ya. Berarti apa nih bagusnya? Tama ya, oke. Lord Tama sih bisa. RCM, oke. Tetap. Haryudo tetap starter, Rizky Eka juga. Sipas, wah udah berubah banget nih. Ada Pratama Arhan juga. Saya mau mengingat-ingat kembali dulu untuk squad dari PSM Makassar. Prasti Elkan, Asnawi Mangko Alam, Kevin Kwan. Oke, udah berubah banget sih, wajar. Karena udah jauh banget series ini. Oke, jadi kita langsung gas aja untuk pertandingan pertama kita. Ya, tadi live streamingnya sempat putus gara-gara internet ya. Jadi sekali lagi saya bilang, kalau misalnya live-nya putus ya berarti internet yang tidak bagus. Jadi silahkan di-refresh aja. Waalaikumsalam Niki Yori. Halo juga. Darrell Orazio, welcome.
The top two about to lock horns. Ya, alhamdulillah We have all baik-baik the aja action sih for kabarnya. you live on Yang nggak EA baik TV. internetnya. Internet yang menghalangi. Ini opsi 60 fps-nya nggak ada lagi, jadi mungkin bakal putus-putus nih live streaming. Maksudnya gambarnya nggak bakal semulus Most of the biasanya. fans in attendance here have had to bring their Tuh, ada umbrellas patah-patah and wear gitu their kan. raincoats. It's a soggy day for this match. My name is Derek Ray and my commentary partner as usual is Stuart Robson. And Saya udah very curiga excited to emang bring tadi you live siang. action from the Karena Primera tadi siang itu saya División. bikin konten gameplay ya, saya record konten gameplay, pas di-upload, ini kok lama banget selesai uploadnya, padahal biasanya durasi 20 menitan videonya itu ya satu video di-upload sekitar 20-an menit aja. Tadi sampai sejam Pak, satu video di-upload itu sampai sejam, jadi lama banget. Udah curiga saya kalau nggak bagus internet koneksinya. Karena hujan sih kayaknya ya, soalnya tadi siang juga sempat hujan. Dan sampai sekarang pun ini masih mendung, cuman ya hujannya hujan yang biasa aja, nggak keras, nggak deras gimana yang sampai ada petir segala macam, nggak juga sih, tapi tiba-tiba internetnya down. And this is the initial Oke, ini 11 dia. for the visitors today. Untuk starting 11 dari Borneo FC. Will they come in field and support the centre forward? And how deep will they come out of possession? They're going to be key to this formation. And so the match is underway. Yuk kita mulai kick off babak pertama antara PSM Makassar versus Borneo FC. Let's go. Kalian Klim, come on. Kasih ke Veritama. Rizky Eka. Oke. Waduh, Well, the threat was very real. Marvellous defending. Marco Sandi. Torres. Rizky Putra, halo. Torres now. He's given us away. Oh, Yudo. Wah, ngeri kali Pak Yudo. Gila sih pemain PSM kalau kita lihat baik-baik udah transfer gila-gilaan ini Pak. Well, I have to say, Gokil. this is a really good goal. He skips past his market and PSM that gives him kayaknya space to transfer get his pemain shot terlalu away. sepi ya Bang. Excellent stuff from Di real life, iya. Soalnya di kemarin udah banyak datangin pemain baru sih. Ya mohon maaf ya kalau gambarnya nggak semulus biasanya. Internet cuy. Salahkanlah internet saya. Aduh. So Melek underway lagi. again here. 1-0 the score. Hendro Siswanto. Torres on the ball. Oke, Pratama Arhan, Using all his let's go. defensive acumen to cut it out. Ke Paz. Yudo. Aduh. And a fine tackle. Torres. What can they do from here? Bahaya, Oh, astaga. might be a chance here. Wah, gila, satu sama. Square the game. Into the seat stuff. Aduh.
Well, here it is again. He goes past his marker so easily with just a drop Bagus of the shoulder. sekali. But when he shoots, Serangan dari Borneo. across the goalkeeper. He should never beat the goalkeeper inside that near post. That's not good keeping. Duh. So underway again here on the back of that leveler. SGK. Oh, lolos, Pak. He successfully got past him. Lah, pelanggaran dong. Excellent refereeing. Advantage Sekarang in sih. operation. Well, he's gone back Pelanggaran. and awarded the free kick because there really wasn't much of a tangible advantage. Korda Firdaus, waalaikumsalam. Played in there. Rosti. All that convincing defensively. Trusty. Crossing possibilities. Tantotan. And he's taken it away. Pressing high, and they have the ball again. Oke, Yudo. Tremendous Nah, ball played through. aduh. Goalkeeper's ball, and was always going to be. Oke, dari Tama. Ke Yudo lagi, Yudo. Waduh, Well, he took care dikit of it lagi tadi defensively. Yudo bisa mencetak 1 gol. Apa itu? Pelanggaran, it's a Sid. foul, and it sets up a free kick in a dangerous position. Kylian Flynn bisa dibilang legend, Bang. Karena dari 2015-2016. Ya, termasuk udah ikonik sih di PSM dia. Ada, bentar. Bagus juga tendangannya itu. Hijau semua. Well, the free kick Oh, fired too Angga close to the Saputra. goalkeeper. Ya, Tantotan kasih ke sisi kanan dari Rizky Eka, coba syuting di blok tadi. Rizky Eka sekali lagi digagalkan lagi sama Satria. Could be a chance to break here. Torres. Definitely look as though they want to make this move count. Can he finish? Oke, rumah kick. It's a penalty. Can Lah, they get themselves Kenapa in front? Asnawi kartu? Well, he's also showing him the yellow card. Yeah, he had to make the challenge, but it was always going to be risky, and so it proved. Oke. Kartu kuning. Lah, penalti. Iya, tadi di kotak penalti kita ngelanggar. No. This to give them the advantage. Ah, Happened for him at all. Well, he tendangan never macam settled apa down. itu? The pressure must have got to him. Well, here it is again, and quite clearly Ya, he didn't cross the udah lah, line. nggak usah di kayak Mind you, gini. In very replaynya, close. Pak, kelihatan emang nggak gol itu. On to Oke, Tan. Tantotan, come on. Dan belum angkat ke depan, ada Peritama. Pelanggaran, Sid. The challenge, and it might be a red card. Wow. Ribut nih. And it was always going to be crystal clear for the referee in terms of the decision. Well, he had to make a tackle, didn't he? Unfortunately, it wasn't a good one. Here it is now, a substitution. Ramdhani Lestaluhu kenapa tuh? Udah pensiun atau apa gimana?
musim depan kan juga masih stay di PSM. Yoi. Mudah-mudahan sih dia masih tetap bersama PSM terus ya, karena menurut saya sih masih layak lah untuk bertahan. Lo kartu merah siapa tadi kartu merah? Susah juga nih diarahin. Masuk bro. No, Angga. Kakak Sukandar, waalaikumsalam, halo. Ya kartu merah ternyata. Oh si ini Leo Guntara ya. Jam juga wasit. From here. Well, he made that interception look routine. In truth, it wasn't. Has the strength to hang on to it. Loh. Wah. Keco Rizky Eka. Opportunity in the Nordiansyah. wide area. Well, he's beaten his man comprehensively. Polosi Tanggang. Still on level terms, moving the ball nicely. No. In position to give them a Damn. lead, maybe. Astaga, nyaris saja bro. Fully stretched he was. One for his own highlights reel. Ih, off target sih itu. Elkan kesalahan. Oke. SKK, come on. Aduh, habis lah. That is that for the first half here. Oke, half time ya. Hari Yudo menit ke-6 dan Terence Buhiri 14. What can they do from here? Oh, Persebaya imbang 1-1 atas Borneo. Borneo bukan, Persikabo, sorry. Oke, jadi kita gas lagi untuk babak kedua. PSM versus Borneo FC, sangat sengit ternyata ya pertandingannya. Dan sekarang PSM unggul satu pemain. Tapi tadi juga Borneo dapat peluang bagus sih, dapat penalti bro. Tapi gagal dimaksimalkan dan kita lihat Tama coba tendangannya lagi-lagi bikin kita bengong. Well, I just don't know, Derek. Just a real lack of composure in the end. They should be ahead now. Lord Tama memang. Yang mulia Tama. Persib kapan bang? Ya kan kemarin udah bro Persib. Oke, Tama. Lord Tama, ada Yudo lagi saudara. Tuh, tantan. Nah. Dan Brim coba no way. Well, they've been frustrated for quite a while now, but these fans have suddenly come to Chemistry life. dari Pulim dan Anko Jansen jadi gimana bang? Sudah cukup atau masih kurang? Kurang sih. Ayolah PSM, masa nggak bisa nyetak satu gol dulu? Keunggul pemain kita nih. And the danger is averted. Terence Buhiri. Options in the centre. It's been whipped towards the near Oke, Elkan. Good job. No nonsense clearance. Pas. Tantotan. Come on. Well, the hosts have completely Wah, bottled it Yudo. and have looked great going forward. They just need to take one of the chances they've created to Polosi get themselves Tanggang. ahead today. And that puts them in position. Nah, Elkan babet. Possession lost, intercepted. Tantotan. Tama, kasih lari aja si Rizky Eka, come on. Aduh. Sebentar. Sepertinya kita butuh pengganti Pulim dulu, Marukawa masuk ya. Asnawi ganti Gavin Kwan dulu. Oke, itu aja. And unable to keep the ball.
Dapat Asnawi. Polisi tanggang malah yang dapat. Nah, Well, they've won the ball back quickly. Paz. Oke. Wow. William Blim, come on. Sebelum dia diganti, dia mencetak gol dulu untuk PSM Makassar. 2-1 sekarang. Yes. Abang udah sehat ya? Iya, udah sehat, bro. Kemarin jarang live karena memang lagi sakit sih. Tapi sekarang udah balik lagi. Well, first Mudah-mudahan of all, normal where's the seperti defending? biasa. They're all over the place, but give him some credit. That's a good finish. Great composure. Naik bot masuk 10 besar lagi. So on with the match. Okay, 2-1 is the let's scoreline. go, let's go. What's going to happen next? Nurdiansyah. Paulo Sitanggang. Endro Siswanto. Ronov. Alkan. Oh, a perfectly timed pass. Masuk. Wow. Well, if only Offside. your time just runs slightly Offside. better. Offside. Time for a change then. Twenty minutes to go. Oke. Paulo Sitanggang. On attacking possibilities. Still trailing, but they're Jonathan. under pressure. And played in. Wow, That jangan. cross was more than acceptable, but they Pas. couldn't fire at home. Pratama Arhan, let's go. Nice. Yudo. Oh, baik. Offside. And the assistant referee has raised his flag. Offside. Lagi-lagi offside. Yudo. Wow, tembus dong Yudo. Yudo. Hari Yudo. Terlalu open nih Yudo. They lead by two now. Fully deserved. Gila. Well, as you can see, he's a great talent. What a run, what a goal, and what a play. Dan kaki kirinya sisi kanan aja tadi udah kosong si Marukawa sih. Good job. Ya masih nge-lag memang, masih jelek jaringannya. Nggak tahu sampai kapan. Tapi ntar abis live streaming saya coba restart modem di home-nya dulu ya. Here's Bustos. Well, the pass not finding its target. Lagi-lagi Hari Yudo. Kita lihat coba Yudo. Yudo sekali lagi. Apa yang terjadi? Danger averted. Breaking at pace. Do they have the guile Raden to Buhiri. open up the defense? Lolos doi. That's not a bad ball. Not all that convincing defensively. Oke. Tanto Tan, come on. Hari Bang. Well, nothing comes Hari of Bang it. Sutanto. Go. Izay Marukawa. Marukawa juga. Kena mistar. Was there. Well, snuffing out the danger, but a corner coming up. Kena mistar dong.
He's driven in the corner. Well, not cleared away completely. Cutting the ball back. And blocked for now. Corner lagi kah, Sid? Corner kah? Apa tuh, ini mod bayar ya? Yoi, mod berbayar. Rizky Ramadan, halo. Playing it in. Still could be dangerous. Jonathan Do Bustos. something positive on the counter attack. Aduh. Serangan balik dari Borneo FC. Gavin O. Oke, itu dia. Full time kita menang 3-1, cukup meyakinkan. Well, in the end, their attacking play Nice. was just too good, even for this defence. They just play at such a quick tempo. That was a top-class performance. Bang, abang main Minecraft? Enggak sih. Pernah dulu nyoba sekali, 2 kali kayaknya main Minecraft ya. Cuman nggak pernah, tidak tertarik untuk jadiin konten. Main biasa pun juga cuman ya seperti yang saya bilang tadi, cuman 2 kali doang kayaknya saya main. Oke, itu dia 3-1 ya full time-nya. Kita masih bisa mempertahankan posisi pertama tentunya, walaupun kalah pun di sini tetap aja posisi 1 kita. Masih aman PSM. Man of the match Hari Yudo, bagus banget. Dan William Plim juga ada 9,6. Ratingnya tinggi sekali. Asnawi merah itu. Kita punya, kalah possession tapi menang shot. Banyak sekali shotnya, 15. Tuh 66 poin. Masih mantap. Ya kita apa nih? National squad ya. Deadline, oke. Ya, simulate. Persipura di posisi berapa ya? Posisi 15. Jauh sih. Akhirnya live juga Mas Yoi, tapi live-nya ini masih patah-patah, bro. Jaringan gak bagus. Nah, kita away di sini ya. Selain MotoGP, kalau jadi konten yang bakal dibuat, sudah kepikiran apa, Bang? Belum ada sih. Dan MotoGP belum ada konten lain. Sebenarnya cukup banyak pengen dicoba ya. Saya mau nyoba mungkin, tapi ini agak susah sih, sulit memang karena balik lagi ke harga game ya. Saya mau nyoba game-game terbaru sebenarnya, baru rilis gitu. Kayak misalnya sama game-game ini ya, sport, kayak mungkin olahraga gitu ya. Sport, MotoGP, mungkin Formula One, ya pokoknya game-game olahraga gitu loh. Tapi jangan satu, basket saya nggak tertarik sama sekali sih. Kalau game-game olahraga basket itu sama sekali nggak tertarik. Lebih suka yang balap-balapan gitu loh. Apalagi ya yang saya biasa, sejenis racing lah, balapan semua kayaknya. Kalau game olahraga kayak sepeda, balapan sepeda, motor, mobil. Edgar Amping kita mainkan di sini ya. Ganti arahan dulu. Kemudian Sutantotan juga kita ganti sama Taufik Sabi nggak sih sini? Lagi. Tidak bisa. Apa nih bagusnya jadi DM Marukawa juga. Kita coba ganti formasi aja kali.
Kita pakai dua ini. Dua CM dan dua strike. No. Kayak gini boleh sih. Sorry. Tidak bagus. 4-3-3 aja kali ya. 4-3-3 aja dah. Dua camp. Majuin dia menjadi camp dan kulim sama Rokawa sih. Kayaknya ganti dulu dengan di Dur. Paz masih tetap kita mainkan. Asnawi kita kasih main dulu sih. Apin kan? Pilihan disuruh kick out dulu. Kita naikin Arhan aja kali ya. Are Yudo? No dulu antum ya. Ferdinand Sinaga bisa lah, kasih kesempatan lah. Yudo out dulu. Oke, kayak gini aja. Sayangnya masih Ferdinand Sinaga masih belum real face sih sampai sekarang. Yuk kita gaskan. Oh, apa tuh? WWE ya, SmackDown ya. Ya sebenarnya tertarik juga. Cuman kendalanya itu di harga gamenya yang mahal kali tuh. Ya tapi kalau game PS2 sih harusnya masih bisa di sini karena memang kita ada kemarin kan sempat main game-game PS2 juga ya, ada itu tuh simulator. Kita sempat juga main Downhill, sempat juga main God Hand yang sampai sekarang belum dilanjutin lagi, sama kemarin sempat Jet Li juga, Alien versus Predator. Banyak sih dulu tahun lalu itu kita mainkan. These away fans are coming here today hoping and expecting to see their team clinch the title. They've come here in their thousands and what an atmosphere they're creating. I just hope they're not disappointed come the end of the game. Besok Timnas Indonesia versus Timor Leste. Wah. Jam berapa besok itu? Well, it's a 4-3-3 with two out-and-out wingers, but they do vary their movement. They give width, but they also make diagonal runs infield when the ball's on the opposite flank. Their performances will be key today. Ada yang pernah lihat ini nggak sih game WWE yang terbaru sekarang itu? Apakah ada career-nya juga ya? Mode career gitu, kayak di ini ya, kayak di FIFA kan ada career mode-nya, kemudian juga kalau di F1 Formula One ya ada juga mode career-nya, MotoGP juga ada. Harganya 1 juta. Itu yang terbaru kah yang WWE 2K22 ya? Oh, namanya WWE 2K22 22. Dulu kan yang terkenal di PS2 itu ini, Pak. SmackDown versus Raw. Mereka rilis berdasarkan tahun ya. Ada SmackDown versus Raw 2005, 2006, 2007, 2008 gitu. Oke, kita mulai kick off babak pertama. Arukawa, Pomsiwo, Prince Naga, dan Film. Waduh. Bentar. Coba kita lihat dulu Ferdinand. Ini beneran belum real face kan? Nah, ini kan Ferdinand Sinaga nih. Ya, belum real face bro. Aduh. Oke lah. To shut them down. There's a slide rule pass.
Terrific defending to stop them progressing. Rusty. And so a look at the table, and while they have time on their side, with a win today, Stuart, they'll be crowned champions. Well, Derek, Joshua. they just need to perform as they've done for most of the season. Get the win, and then they can celebrate. They certainly deserve it. And he's taken it away. Oke, Gavin. Kasih ke Rashid Bakri. Ferdinand Sinaga. Taisei Marukawa. Marukawa coba. Marukawa lagi. Luar biasa seorang Taisei Marukawa, bro. Champions. Well, they're in the Waduh, driving seat. mantap. Can they now see this through? Good job. Well, let's see this again. This is counter-attacking football at its very best. And once he gets onto it, he just smashes it past the keeper with great technique. What an impressive Oh, finish untuk that is. WWE 2K22 ada career bang. My Rise namanya ya. Oke, buat karakter sendiri main career. Oke. Most Wanted, iya Most Wanted juga keren sih. Oh, ada di PS5 ya Most Wanted? So the match has restarted, 1-0 here. Well, he's the player many people have focused on in the build-up to today's match. The rumours are true. He's going to end his wonderful career at the end of the season. And what a loss for the club that is bound to be, Stuart. Well, it's slightly surprising because he still looks a very good player. Lah. But he obviously knows his Aduh. own body. Oh, And Stuart, they might Aduh. be onto something here. No! Ya ampun di... Not so fast. No one said winning a title would be easy. well, how do they respond now? The greatest champions Kecoh overcome kita ini, boy. adversity. We're about to see what they're made of. Well, here it is again. It's an easy finish in the end, but what was the keeper thinking? That's a poor bit of defending. Tidak. So back underway. They've levelled it at 1-1 here. Dan Plim, come on. Ada Rashid Bakri. Satu sama PSM. Tidak. Aduh. Theo. Plenty of options. Lah. 2-1 berantakan nih mainnya. And any thoughts of a title cruise? Dia punya binatang peliharaan bang, misalnya kucing. Ada sih, tapi enggak. Kan bukan kucing peliharaan sebenarnya, karena kucing liar doang yang sering dikasih makan depan rumah gitu. Jadi kalau ada kucing yang mampir depan rumah biasanya sering ngasih makan aja. Gak bener-bener dipelihara yang istilahnya dimasukin rumah, dibeliin kandang segala macam, enggak sih. Cuman dikasih makan seadanya aja. So the ball is rolling Oke, again. Rashid Bakri. 2-1 the scoreline. Paz. Nah, woi, lolos dong. Ferdinand Sinaga 2 sama. Persipura juga melakukan kesalahan. Buat sang naga ini berkeliaran bebas. Well, first of all, where's the Good defending? job. They're all over the place, but give him some credit. That's a good finish. Great composure. Not bad lah ya finishingnya. So underway again at 2-2. And the emphasis is on creativity. Over the touchline for a throw-in. Oke, reward. Rashid Bakri. Dan Plim angkat ke depan, kasih ke Ferdinand Sinaga. Ya Ferdinand dikontrol cukup baik. Oh, pelanggaran ternyata sih. Referee spotted the infringement, and it will be a free kick in a position of genuine menace.
Ya, kucing liar, kucing tanpa tuan. Ya, kucing ini tanpa tuan yang datang tiba-tiba gitu. Tapi kalau sering dikasih makan ya bakal stay di sini, stay depan rumah terus. Bakal tinggal dia. Well, the free kick taken, but saved easily by the keeper. Lama-kelamaan juga bakal jinak sendiri. Maksudnya awalnya masih liar banget ya. Tapi lama-kelamaan itu udah jinak, And they continue to advance. And a lot udah of bisa options here. ditangkep. Terrific pass. And he's apparently veered Awal-awalnya into kan an masih offside takut banget tuh sama position, manusia Stuart. kalau Well, that's tight, really mereka tight. lihat kita He was just too anxious keluar to rumah make itu his udah run. pada He kabur was in langsung. though. Awalnya kayak gitu, tapi setelah sering dikasih makan ya pada akhirnya gak takut lagi mereka. Oke, Gavin. Still pushing for that goal that would see them forge Rashid, ahead. coba Rashid. Wah, tiang dong. He set the post. Aduh. And he did what he had to do Ya defensively. ampun. Well, they're certainly getting closer. You just sense that the goal is coming. They're playing so well at the moment. Must be. Ah, Oh, ditepis lagi. big save. Yang keluar dari WWE ada Billy, siapa tuh, Billy Kay ya. Wah, udah banyak banget nama-nama yang saya nggak tahu ya, soalnya udah jarang ngikutin Relatively straightforward to mop up defensively. WWE. Now what can they do from here? Can they Ferdinand, tendangannya kemana itu? And a big chance at that, Derek. Kucing You oranye should have apa put them kucing in the hitam? driving seat there. Wah, banyak sih. Ada yang warna oranye, ada yang warna hitam putih, ada yang warna apa tuh kayak abu-abu gitu. Banyak sih. Iya. Tapi yang paling barbar di sini kucing hitam sih. Beautifully disguised ball. Oh, Marukawa. The No. importance of getting there was not lost on the keeper. Oke, Elkan Baget. Kasih ke Rashid Bakri, come on. SM Marukawa diangkat ke depan. Nah, dapat tuh 95. Aduh. He's got space. Az, And space angkat to ke tengah. crosses. Ferdinand. Chance. Goalkeeping. Joshua. This might be the perfect counter-attacking opportunity. Defenders need to cover. Lah, tidak dong. Jangan. Oh, oke, Hilman Syah, good. Diving magnificently to make sure he got there. Oh. Can he deliver it with accuracy? Lumayan susah juga nih Persipura ya. Oke, itu dia untuk babak pertama, cuy. Goes the half-time whistle. Selesai sudah. Another 45 minutes left, but as it stands, the title party will have to wait for another day. Well, Derek, I'd like to see a little bit more from them, particularly as they've been so good this season. I'm sure we'll see a response in the second 45. Oh, dulu biasa sih, dulu waktu masih kecil pelihara kucing sampai masuk rumah. Dulu biasa. Sekarang udah enggak Now sih, they get the soalnya ball rolling.
Gimana ya? Agak susah sekarang peliharanya kalau dalam rumah. Elkan. Looking for that final pass, looking for the goal that would put them ahead. Oke, Ferdinand Sinaga. 3-2 bro, mantap. Soalnya saya kan di rumah ini nggak sendirian ya, ada cukup banyak orang gitu, dan ada beberapa orang yang nggak bisa kalau misalnya ada kucing di rumah gitu. Kalau saya sendirian mah nggak apa-apa, mau masuk rumah terserah sih. Soalnya saya nggak terlalu gimana kalau misalnya ada kucing sih, nggak terganggu sama sekali. On with the game then, 3-2. What will happen next? He's given it straight to the opposition. Rashid Bakri, Ferdinand, oke. Ayah juga tackle-nya tadi itu. Oh, besok jam 7 malam ya timnas. Iwo. Lo. No, brengsek benar. Dibalas lagi 3 sama. Could be the difference between winning the title and not. Well, they certainly haven't been at their best today, and what a blow that is to them. Can they recover though? Aduh. Well, as you can see, the weight of the through ball is key to this goal, and the movement is so good that they end up with a 2v1 against the goalkeeper, who was completely exposed. Great play, but poor defending. Well, it has taken a Herculean effort for them to get back to level pegging under these trying circumstances. Oke. Bim. Edgar Amping. Elkan Baget. And the emphasis is on Marukawa. creativity. Usiwo. Offside lagi. Ganti pemain dulu lah ya. Ferdinand mungkin kita ganti sama Marinus Manewa. Kemudian pas di sini saya bakal coba Marukawa ke sisi kiri ya. Ke winger dia. Nah, pasnya kita ganti sama Safik di sini. Oke. And the substitution will occur now. Kalau kucing dalam rumah ajarin buang air di WC. Susah sih itu. Paling kalau mau beli-beliin aja itu yang namanya kayak pasir kucing ya. Makanan kucing ya, saya biasanya beli yang 1 kilo itu yang harga 20.000. Banyak sih yang lain, cuman mahal, banyak yang mahal juga. Yang merek-merek yang terkenal gitu, kayak Royal Canin, iya Royal Canin kalau nggak salah, itu cukup mahal sih. Tapi saya biasanya belinya yang makanan kering aja, yang 22.000 per kilo. Well, the decision is offside, and he's bound to be a bit disappointed. Well, he's actually made his run before his teammate had control of the ball, and that's Offside lagi coy, aduh. Chance for him to get in behind, maybe. Loh. And just has to remain calm. And a goal! Woi, yang bener aja Persipura ini. Kayame mencetak gol keempat untuk Persipura dan membuat keadaan sekarang berbalik. Persipura unggul atas PSM. Astaga.
Tapi Getting in there to intercept. Well, real difficulty keeping the ball. This might be nah, difficult for the Marukawa coba And will it shooting. be the leveller? Well, it was a superb counter-attack. Apa yang Not so terjadi? time for the finish. Well, the build-up to the shot was great. Oh iya, defending, Whiskas juga itu quick mahal itu. transition and excellent movement. It just needed a much better finish. Well, they are committed to making the substitution here. Persipura nggak mau degradasi. Kita isi Marukawa. Could play it in. Accurate ball in towards the near post. Not fantastic defending. Let's see if it helps the opposition. Well, they can keep possession of it now. Oke, Very Rafti. alert defending to put a stop On to the Rashid. chance. Nice. Plenty of room in the wide area. Marukawa angkat. And crossed in the direction of the back post. Astaga. Oh, he squandered the opportunity. He might be relieved, though, to see that the offside flag is up. Well, the linesman's sparing his blushes here, but you have to say it was a shocking effort. Ya, Pedro Makik. Just 10 minutes remaining here. Oke, There's still time for them to level. Marinus. Taufik. Getting forward. Well, nothing comes of it. It looked promising. No. Matsunaga. Rivaldo. Oh, duh, kosong, Pak. Rame rumah King berbahaya. No, udah fix. He's dispatched it. Knocked Kill the it game. near delight of the fans. Persipura menang 5-3. Sebenarnya kita masih di atas angin sih, tapi wow, Persipura ngotot banget. Rancam terdegradasi soalnya dia. Well, here it is again. The through ball is absolutely inch perfect, and then through on Besok goal, kita live streaming and Witan smashed it Sulaiman, past the player keeper. karir. There's no stopping Habis that. itu What a baru great finish. lusa itu baru Road to Glory yang Ipswich Town ya. Oh, Not a scoreline we see all that often. 5-3. Oh, a lovely ball. oke, Marinus menewah. Superb stop. Careless in possession. Good technique displayed. Oke, Marukawa. This looks promising. Rashid. Able to get a Itu volley handball on sih the harusnya, Sid. Ya, habis. And that is the end of the story. A
And this is not exactly what they were looking for. 3 points have Crazy. been squandered, and the title race Persipura. continues. Well, all I can say, Derek, is that was a poor performance. It lacked energy and it was short on quality. Unless they improve in the next game, they could let this title slip away from them. Well, there's a sound reason why we're focusing on Oh him. ya, Van He's ini made dapat his 2 gol presence ya. felt in attack, Stuart. Well, I have to say, that was impressive. Not just his goals, but his all-round play. He was excellent. Ngeri. Ya, kita lihat dari possession kita unggul, dari segi shot juga kita unggul. Tapi memang dari save sih ya cuman 1 doang save dari Numancia. Dan 4 save dari kiper Persipura. Dan di sini mereka ada 6 on target, kita 7 on target. Kurang sih kipernya PSM nih. Numancia di series ini. Untuk match kali ini ya. Man of the match ternyata Ferdian Sinaga karena berhasil mencetak 2 gol dan juga 1 assist, 8,7 ratingnya. Lihat si Hilmansyah 5,0 paling rendah. Rendah banget. Ya udah kita advance saja. Oh, Arema imbang sama PSMS Medan. Sepertinya PSMS Medan juga menolak untuk terdegradasi walaupun 1 poin ya tidak bagus untuk mereka. Dan next match kita bakal berhadapan dengan Al Ittihad di kompetisi semifinal ACL. Kita lihat dulu untuk BRI Liga 1. Masih 66 poin ya, dan mana? Oh, Persipura posisi 13 sekarang. Oke, jadi karena waktunya sudah habis, waktu subatonnya kita save dulu. Dan kita bakal lanjutkan episode ke-32 ntar malam, yang sekarang di sini udah masuk jam 6 sore sih. Udah maghrib. Jadi ntar abis premier itu kita bakal lanjut lagi episode ke-32. Jadi berarti live streamingnya itu setengah 9 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi kalau di WIB berarti setengah 8 ya. Jadi ditunggu aja, mudah-mudahan internetnya lebih bagus dari ini ntar. Tapi kalau memang nggak bagus ya sudah, kita coba mainkan aja seperti yang sekarang. Bersabar aja, tapi kalau memang sering banget live-nya putus ya kita harus hentikan. Ini sih tadi kalau nggak salah cuma sekali doang putus ya, walaupun gameplaynya jadi nggak semulus biasanya. Ya, jadi thank you banget untuk semuanya sudah menonton, yang udah like juga. Terima kasih banyak semuanya, dan sampai jumpa di live streaming maupun video-video berikutnya. Bye-bye.